الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العزة والكرامة لمن أطاعه واتقاه، وقضى بالذلة والهوان على من خالفه وعصاه، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير نبي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الملك العلام، لأن تقواه سبب للفلاح في هذه الحياة الدنيا والآخرة. يقول جل شأنه في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. In tiap-tiap ya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwak na tuudin biya katutan yung bangsa manusia, di magkaig din doon katutan yung in pag-angan-angan ha uno-uno pakaradyaan mabaya na to hasilun. Sa sumakawa, suway na to ingatun tuod marayaw, in pag-angan-angan, in siyalong sim mga ulama na bahagi magdua. Aw nini pagyanon pag-angan-angan pamarayaw. Aw nin pagyanon pag-angan-angan pamangi. Amusain pagyanon angan-angan pamarayaw. Biya na sinangan-angan mo bang kuno sumambu in pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-angan-angan mo, sumud palam sin surga, sin mahasut, sin mahatinggi Allah. In pag-angan-angan mo, biya sin susungon jumatuyan. Bulan pag-haji, makabisita matto pa Baitullahil Haram, makatunay iban makapagnaik haji, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sindukaing pading ha mga angan-angan, tumaallok siya pa adlaw akhirah. Tumaallok siya pa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mga ini,
amo na inin angan-angan umbol sa to. Suway na to daran niya amparo. Tiatali, ya atay. Sabab long sim mga ulama, amo pa ka, amo madawhat mo yaon na inyaangan-angan mo, walaw pun. Inhat sa jayangan nangan mo, inhinang marayaw, tumaalok papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawa mo pa siya na hasil, gandahan na magtuykay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Hisiyo-siyo'y naghuna-huna. Hat niya sa jihiya atay, iangan-angan, inhinang marew susungon hinangon niya sa sumakawa, wala kaya handak sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mapalindog niya inhinang marayo yaon. Lalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw siya magmasusa. Ilukis na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in angan-angan niya ibadat marayo yat ko, hasanatan kamilah. Hambuok, tibuok, karayawan, hilukis sin Tuhan Rabbul Alamin. Ampay manusia, tabiya katus tabiya. Wayroon tiyatali bang bukon, parihasan dunya sadya. Bang no umangkat indarajat niya rin diha dunya. Kuno niya mahasil indarajat sa taas-taas. Inarta, sa sakatan, bahay malingkat, mga umat Islam, wayroon sala niya sa sumakawa. In makasusa hamasa na to bihayaon, nakatimbaw in himmat halong simpangatayan niya hatungod simpag dunya ding simpag akhirah. Hangkan long singkay banandeng ha mga salafus salih na kaunayad to. Mga sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Asabda nila, man tala amaluhu, sa'a amaluh. Hisiyo-siyo. Inhimawa, inhangad hulat niya, paparihasan dunya. Uning pagyanong tulul amal. Law sing mga ulama, impagyanong imma na sin tulul amal. In hangad hulaton mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inbang man ko kumakkal din dia kabuhi dunya. Bukun ha maksud uno bang uno ba't malingkan magpasadap sa jarin di halong sin dunya ini. Impagtawag hayad tulong sin mga ulama ulul amal. Pagpahawa sin angad hulat niya. Hangad hulat imbang man siya kumakkal in kabuhi niya rin dia kabuhi dunya. Asupaya niya kapag milikan marayaw in alta kapag milikan niya. Kapag milikan niya malugay in sasakatan kapag milikan niya. Kapag milikan niya malugay in pamaybayan bonggalo. Amuin niya un kapag mimilikan niya. In angan-angan bihay ni tiragbusan niya long sin mga salafus salih. Man tala amaluhu, sa'a amaluh. Hisiyo-siyo. In piyahaba niya in angan-angan niya, habihin ni tiragbusan angan-angan. Sa'a amaluhu tan tutuod kimangi na inamal ibadat niya. Mahiyad to. Sabab lang sim mga ulama tumaimbabaw na rin doon halang pangatayan ni impagdunya. Masit aside na rin doon hakabuhin niya impag-akhirah. Patungtuman mo sintungod pagsakat, along niya wayroon sa pagsakat yan. Baying ulungon, baying ampunon dahin Allah subhanahu wa ta'ala. Patumtuman mo sin pagsambahayang wayroon sa alaw niya. Magsambahayang manakulong niya susunod. Patumtuman mo sin paghadji, sin hinabuhan siya pilakan. Artaan, kakausan niya in tumunay magnaik hadji. Iban kapag agi bukun pakulong niya sa diya. Mahiyad do.
sabab ti maimbabaw rin doonin hangad hulat niya. Iban angan-angan niya imbang man sumambo impag dunya na rin si pag-akhirat niya. Di nga sabab yan long sim mga ulama, long sim mga salafus salih, imano siya himawa in angan-angan niya haparihasan dunya, hakasaddapan dunya sa amaluhu malunggo. Iban sim magkangi in ammal ibadat niya, amo in pardaakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang tungod pa dunya, saroon doon. Hinangon, habang man mahasil niya. Adapon long sim mga ulama, bang tungod pa akhirah. Sumambahayang mana kulong niya susungon. Maghaji mana ko susungon. Magzakat mana ko susungon. Magmadrasa mana ko susungon. Sambil na sadya siya dagpakan, simpangumulan amo inlaw sim mga magbabahasa bihayaon maghamot lupa na. Amura ing kabtangan, susungon long niya maghaji mana ko. Susungon magsambahayang mana ko. Subhanallah. Subay na to ingaton. In panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nag-aamay-amay ka to tanyo katan. Hasabda niya, i'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Hinangkaw, simparkala tumaallok pa dunya mo besin sa kaula-ula di na kau mapatay sa lama-lama. Ay bimana, di mo ikapagmasusa. Besin sa kaula-ula. Hipamuko kay mo sin Allah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halom simbigi jantong mo besin sa kaula-ula wayroon nakamatay. Mahasil mo. Bangin parkala hinangon mo hatungod pagdunya. Di nga sabab yan, manjari mo siya tahalaon. Time na lang niya sin pag-o-office, sayaw naguhot ba? Makatagad dalaw ni office. Sa salding pangumulan, besin sa kaula-ula mahaba da siya. Adapon bang tumaallok pa akhira lang sin Nabi, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Hinang kaulong niya hatungod sin pag-akhirat mo, besin sa kaula-ula kinsumon ning kamatay mo. Ay bima'na wayroon nasungon kabuhi mo. Amo hindi na ko makabissara, magsambahayang man kulong niya kinsu. Maghaji man ako balik tahong. Magzakat man kulong niya balik untong. Manghaji man kulong niya next opening. Ayaw. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Hinangkaw amal hapag akhirat mo biasin sa kaula-ula kinsumon na ing kamatay mo. Wayroon na kabuhi, mapuas sing kinsumon. Sababin na hakikat sing kamatay mga ummat al-Islam, di na ito kaingatan bangko mo. Asal kita niyo bebaitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing kamatay. Siya na imparkala tiya tagad-tagaran. Sa sumagawa impagtagad-tagad mo kanya, masuok na yan na, dumagpak na agun-agun pa ginhawabaran mo. Ayaw mo takari. Ina mo hindi na minsan ko makatindog bang ko magsambahayang. Ayaw mo takari. Ina mo magkalagmakan na kaw. Babayan kayo mo yung kakulas o giman pamalta. Hina nga ingkatan, pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab imano siya, halul akkallong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah, wa amila lima ba'dal maut. Imano siya halul akkal. Buko na mo insimambu in kabuhianan din dialog sin dunya, tawiya katus tawiya. Buko na mo inhiman sam na siya. Atawakan, imansenso na siya. Bukon. Sa sumagawa, inmano siya halul akkallong sin Nabi. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Imano siya halul akkal. Amo in adlaw-adlaw bibistan niya in ginhawabaran niya. Bibistan niya bang unin na hinang niya amal kaina.
Unin na hinang niya amal kahapon. Sinpuasang kapitulo 5 bay. Sinpuasang kabulan 5 bay. Bibista niya ito katan. Wa amila lima ba'dal maut. Iban himihinang siya. Imano siya halul akal. Himihinang siya amal ibadat. Ipagsadya niya. Abila siya dagpakan na sing kamatay. Sabab bukunin pagyanon mano siya lusong. Amo intimap pa. Ingkabuhi niya rin dihadon niya. Sa sumagawa in lusong. Amo in mano siya. Piyahil-pahil niya in ginawabaran niya nag-amal ibadat. Piyahil-pahil niya in pag-amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga. Abila siya maghain-hainon na sin Allah ta'ala mattupaadlo ka na. Wayroon mahasil niya uno-uno. May tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yung pagyanong taulugi. Amuin wala niya nawista yung ginhawabaran niya adlaw-adlaw. Wala siya himihinang amal ibadat. Amuin ikapagsaddian niya. Abila siya dagpakan na sing kamatay. Ang kanimbiya kato taniyo. Mararata na kamo. Ando? Pakuon na to inangadhulat. Apakaradyaan wayroon kapuspa iddahan niya. Amo sa impagyanong pakaradyaan wayroon kapuspa iddahan niya. Amo in wayroon kataallukan niya pa adlaw akhirat mo. Wayroon ka pa iddahan niya maramo pa adlaw akhirah. Wala isab kami imiyan, amo intinggalan mo sa sumakawakuan mo. So ibang mga upama kung magbulyom, nakabulyom, malando, in pag-akhirat mo rin si pagdunya mo. Sabab in dunya mga ummat al-Islam, uus na kita niyo beta ang sinabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khuliqat lakum, wa antum khuliqtum lil-akhirah. In dunya, piapanjari siya para kanniyo. Ay bimana piapanjari siya in dunya. Hamaksud pagmilikan niyo. Bukon dunya imagmilikan niyo. Adapunin kamo yan. Piapanjari kamo. Hasusungon. Haadlaw ka na. Amo na yung surah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rin ito kamo pagkakalun niya. Sabab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hangkanin dunya. Piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala pagmilikan niyo ay bimana kamo mag-control bukon kamo yung kontrolin sin dunya. Sabab in dunya iniiban luon niya wayroon halga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma sakallahu kafiran syarbata ma. O kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bang sadjalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Himalga in dunya iniiban sin luon niya. Minsan da kuman biya pik-pik hilam. Inhalga niya. Taan tutuod long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minsan hambuok siyulakan. Dahil nga mga kafir, wayroon painumun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hirihil sintuhan Rabbul Alamin pa mga sila naggugual Muslim iban mariman kaniya. Hangkan pakuon. In mu'min mattan. In suway niya pakuunin angan-angan niya. Pakasaddapan dunya. Sabab longsin, kay banandeng ha mga salafus salih. Law ra'aytumul ajala wa masirahu, la abghadtumul amala wa gururahu. Bang sadjalong niya kikita, yan piyasaban din kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in ajal, sin tiap-tiap din kanyo. Iban sin susungon niyo, narka kaatawakan surga. La abghadtumul amala wa gururahu. Taan tutuod long niya kabungsihan nyo na yung pagyanong pag-angan-angan pa dunya yan. Kabungsihan niyo na yung pag-angan-angan pa dunya. Iban sin kangian niya.
hingga in Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk masa wasiyatan niya inambuk sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma bi'anakan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Laungkan niya si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Pagpaon ko ulong niya, akabuhi dunya ini, biasin sa kaula-ula ning nikaw yan taurakam. Stranger, long sinamon magbabahasa. Hati niya, bukon ko kakkal din doon, bukon ko tao rin doon. Bukon ko rin doon yung kakakkalan mo, iban bukon din doon yung paghula-hulaan mo. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, at tawakan long niya, pagpaon ko ha dunya ini, biasin sa kaula-ula lumabay sa jakaw. Umuntas sa jakaw. Di sa pantunin dunya ini tawid. Na inikaw limiw sa Japan sipak. Sabab may ita, sabab long si mga ulama, bang intawid, wayroon kauntasan mo rin doon taytayan, tanto magmulakaw. Nabihad to ra isa bin dunya. Bang wala kaw timataytay haraan siratal mustaqim, pagyanong sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto tuod, majuljana na kaw rin doon halong si dunya. Dari nga sabab yan in Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma nakapamung siya. Idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Abila kaulong niya diagpakan pasimay naat ibut ayaw na dagpaki atawakan ayaw na takara. Ayaw na takari indum magpakpaindum. Ay bimana, bang kau yabutan pa simay na at nakabati kau simay na at puspusan na rin doon pagkamal ibadat, pagzikir, pagsambahayang kasunat-sunnatan, pagsadakka, pagtabang pa mga tao miskin, ayaw na takarim mahapon. Sabab may talong sin Abdullah ibn Umar, at tawakan long sin Ibn Umar, sabab ingka matay di mo matanto. Di matanto. Wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Adapun bang kau diagpakan pamiabot pa ing kabuhi mo parum, ibut ayaw mo takari magbaynaat. Bati kau minsan da kuman lisag dua. Tindugan in sambahayang tahajjud minsan da kuman ka 1 minute. Mapuas siya tuwi limit yung pagtug mo. Ang paimbihaya makasusain ma sa bihaya o. Labi luwa na tuodin pangumulan, biasin pangumulan na mo. Amuyan, nag-uulin, sinamuin, pagbahasahon gadget, cellphone. Kakausan nila pa imagjaga, iban sinamuin cellphone nila yaon. Sambil pasubo, deng simagjaga sila mati, lisag dua, tumindog magtahadjud akar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Simparahal, inhat sadya ko tumindog magtahadjud, ing kalakihan da kay mukawaan minit. Adapon long simbahasaya ang pagkarugan na amuin pag-ML yan. Dahil simpuasi siya. Sambil na sadya ako nakawalik, maunamon pa tampat, pagsasambahayangan na mo. Bati-batian pa yung mga kabataan. Subo. Subhanallah. Makasusa ima sa bihayaon, hangkan ayaw kita nyo maino-ino. May tain rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala nagkatahalay na. Yan na yung pangilahan ding mga amuin. Natahala na yung rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na si mga tuwig ini. Ako na kung wayroon na gumawa din katutan niyo. Tumungkap, pamasjid, mag-ibadat. Angkan kabalikan salawat. Lawsin Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, abila ko diagpakan pasindong, ayaw mo na takari magbaynaan. Wa khudh min sihhatika li maradik, iban pakay kaw, pakayan ing kakulasog mo, hari pakaw dagpakan sing kasakit.
Pakayanin ka kulasog mo. Hari pa kaudag pakansing kasakit. Wa min hayatika limautik, iban pakayan, in kamuhi mo, hari pa kaudag pakansing kamatay. Pila na sadya rin ang mga manusepet kasakupan na to. Amunyaon na sakratul maut. Amo indyag pakansing pagsusun. In mabaya siya mikibalik, kasing kainatag na mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa, unin pamong sintuhan Rabbul Alamin katutan niyo, walay yuakhirallahu nafsan idha jaa ajaluha. Di natahalayon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kamuhi sinsyula kanding kanyo, abila di magpak na in kamatay niya. Way na. Way roon please, tay maun sintuhan. Way roon namuin, mangando-ngando kau, mangayo-ngayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala imikibalik ko maripadun niya. In kadaan mo, in kata na mo in, waktu wala mo na palindog din doon in pag-ibadat kan niya, wayroon na. Di na yato hibalik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha jaa ahaduhumul maut, qala rabbi irji'un. لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لو سن mga manusia amo indyag pakan na sin ajal nila. Mamong sila. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ando pabalik ka kami pagkabuhi dunya. La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalu-kalulong niya, pagbalik ko ini pa dunya. Mag-amal salih na akulong niya, besin pagpardaakan mukha ko. Hipad, palindogon ko na yung katan, pardaakan mukha ka, amon nagkatinggal ko. Unin jawab kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalla. Puting mo. Innaha kalimatun qailuha. Bunatuun, ingkabtangan yan, nakabtang na sin masa nakaunayad to. Hangkan susungon, hipagbak nyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala na pinarka jahannam. Dahil doon kamo pakakkalun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billahi min dhalik. Hangkan imbiya katutan niyo, kabalikan sa lawa. Ando, bang mga upama kung biya sinagi magbulyon. In bulyuman na to. Simple bulyum in pag-akhirat na to. Adapon in pagdunya, ayaw mo isab lawa. Latan sa nasibaka minad dunya. Ayaw mo isab kalupahi in nasib mo, in suko mo rin dihak kabuhi dunya. Sa sumagawa impya, ngayon sadya sin Allah ta'ala iban sin nabi niya, in pakuan mo in pagdunya, pulblason mo in pag-akhirah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا يا رب العالمين. واجعل الآخرة في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.